Shalom boros madita salutna kadamang deuna ha anggi nang nahu paribot di bagasan guarni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Salam seadita salutna kadamang deuna songna somal sarap masuk kita menggurun secara manual kemanginang ede di pertanyaan nyata alana memang tung masih gudang belum masuk inbox ke Tuhan ya kemanginang baik di YouTube, di WA, di Facebook. Nama idohon asai korap kita inang menggurun edeta pertanyaan ado ede minggu ni sida mulai tema di Tuhatta mulai tema nang dihita salhut na kemanginang tetap mendukung channel tau tagruhma ede di Pentakosta na Parjolo puasa nito di Porbadian na pasadahon sa nomor 497 ayat sada taba 4 asiniro hambu puji Allah manusia di painas horohaku gabe soranganmu ingananmu rohanami dodimi mangkohi pakedot ngalunami gabe ulani salva pulik rohanami gabe pangolodio asamar salahami lamaka tidak kormo ingananmu rohanami dodini manggohi pakedot ngalunami gabe ulangi. Nah, padua kola kamanginang membuka mahita siang nomor 463 ayat sada ditambah ayat 3. Pasu-pasu tongosonmu ido-dido katami suruh todina badia busur mabanroaki agogonmu sungguh maturu aku unang sayon menetek goisan dok diriku biring masai hupaima nungara deruhaki guru dihomangoluku dot atino busmi agogonmu sungguh maturu aku unang sayon menetek goisan dok diriku. Nah, patulun na kamanginang mabuk kay taman sing sa nomor 105 ayat sada 22. Roma tu di Barbadia di mataku situtu Roma nabi maparia mangongoy hatabu
mat marange dicoba siono lilute sai namanya tak kamanginang sen nomor 100 ya ayat sada 1 2 100 ya ayat sada 1 2 tak mahita Nah, parpudi ono nomor 145 kawangan ayat 122 Roma hopala siroha rak mahita Roma hopala siroha sai pakir rohakon mangedehon dengan basa nilai honmu di awon nama lua doto diki Allah aku kooni pos rohaku boanonmu diriku tu surgoi Yesus haleluya atiku haleluya nadi